Turabasuhuje tubahaye n'ikaze inshuti zacu z'akadasohoka mukomeje kubana natwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, tugiye kubagezaho amakuru atandukanye muri kino gitondo gikomeye cyane. Ni amakuru akomeye cyane tugiye kugenda tubagezaho. Turabasuhuje rero mwebwe abaherereye ahagiye hatandukanye. Amakuru uyu munsi rero reka tuyahere hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagusaba gukanda subscribe, comment, share na like kugira ngo ujye ubana natwe muri ano makuru. Ni ukuvuga ko abasivile 4 bishwe, abandi 2 bashimuswe mu gitero gishya cya ADF mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni ukuvuga ngo ibintu bikomeje gukomera cyane. Inshuti zacu z'akadasohoka, mwebwe tubahaye ikaze muri ano makuru iyo muri kino gitondo akomeye gutya. Igitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa 4 kugeza kuwa 5 ku itariki 19 Nyakanga 2024 mu mudugudu wa Mayeba ku butaka bwa Rubero, nk'uko umuyobozi wa gisirikare wa Rubero agitangaza ngo muri iki gitero abaturage 4 bishwe, 2 bashimuswe, amazu aratwikwa. Ati ejo Imayeba mu mutwe wa Masisi umutware wa Bashwa habaye igitero cy'iterabwoba cya ADF. Umubare w'amazu ni ukuvuga ko ni umubare w'amazu menshi yatwitse, abaturage 4 bishwe, abandi 2 barashimutwa, nk'uko byatangajwe na Colonel Ale Kiwewa, umuyobozi w'akarere ka Rubero. Ni ukuvuga ko reka dukomeze tubagezaho aya makuru ku buryo burambuye. Ahangaha wibuke ko iki gitero ari icya 2 muri kariya gace ka Rubero nyuma y'ukwezi kwa 6 gushize, aho abasivile 42 bishwe na ADF Imeyekengo. Kuwa 2 no kuwa 6 w'iki cyumweru abaterabwoba ba ADF barashinjwa kuba barishe nibura abasivile 18 mu murenge wa Beni Mabua ku butaka bwa Beni. Inshuti zacu z'akadasohoka, amakuru akomeye cyane dukomeje kubagezaho ari kugenda avugwa hariya. Abaturage bakomeje kugirirwa nabi ku buryo bukomeye cyane. Reka dukomeze tubagezaho andi makuru ku rundi ruhande akomeye cyane, aho iyicwa ry'umugore n'amabandi yitwaje intwaro muri Mihara. Ibintu bikomeje gukomera cyane. Umuntu umwe yishwe n'amabandi yitwaje imbunda mu ijoro ryo kuwa 4 kugeza kuwa 5 Nyakanga. Ni ukuvuga ngo muri 2024 mu mudugudu wa Mihara, umutwe wa Bashari Mokoto ku butaka bwa Masisi, nk'uko bamwe mu baturage ba Mihara babitangaza ngo uwahohotewe ni umugore utaramenyekana neza. Ibi byabaye ahagana mu masaha 11 z'umugoroba ubwo uyu mugore yaratashye avuye mu bucuruzi bwe, mbere yo gutabwa muri yombi n'aba bambuzi bataramenyekana neza. Ni intambara ikomeye cyane ikomeje kuvugwa hariya. Ku rundi ruhande, indwara ya busikoroze yagaragaye muri iki gitondo cyo kuwa 5 Nyakanga 2024 Ibusihe mu gace ka Kirumbu hariya muri Masisi n'ubundi. Ahanini amakimbirane hagati y'imitwe 2 ya Wazalendo mu gihe cyoherejwe ku murongo wa mbere, nk'uko amakuru abitangaza ngo aya matsinda yombi yunguranye umuriro
kuva mu ijoro ryo kuwa 4 Nyakanga 17 kugeza mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatanu, bituma habaho indwara ya psychose muri kariya gace k'ubutegetsi bwa Bashir, nk'uko amakuru abishimangira. Ni amakuru akomeje kuba akomeye cyane ari kugenda avugwa muri tuno duce tugiye dutandukanye, haba hariya mu majyaruguru ya Kivu. Twababwiye ko abasivile bane nibura abo ngabo barangije gushiramo umwuka bazize intambara z'urudaca zikomeje kuvugwa hariya. Ibintu bikomeje kuba byakomera cyane. Iyi ntambara ikomeje kuba agatereranzamba. Abaturage batwikiwe bari kugenda bahunga ibyabo. Ni ukuvuga ngo impunzi zikomeje kuba nyinshi cyane ahangaha. Turi kugenda twibaza tuti ese amaherezo ni ayahe? Ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'abaturage babuze kivurira, hiyongeyemo n'iya ndwara ikomeye cyane hagati y'intambara ihari. Bikomeje kuba bibi cyane. Abantu bari kwibaza bati ese bimeze biti? Amazu ari gutwikwa ubutitsa. Intambara ikomeje kwangiza ibi bikomeye. Imboni zacu zihara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kutubwira ko ibi bintu bitoroshye habe namba. Ibintu bikomeje gukomera cyane. Abaturage bari kwibaza icyerekezo bakwerekeramo, bakibuze kabisa, bakibuze kuko intambara z'urudaca zikomeje kwibasira kariya gace. Inshuti zacu z'akadasohoka rero mukomeza kubana natwe mu bihe bigiye bitandukanye, ari nako tubagezaho amakuru abagiye atandukanye. Rero kanda subscribe, comment, share na like kugira ngo ukomeze kubana natwe mu makuru akomeye cyane tugenda tubagezaho. Mikoro zacu tuzerekeza hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko hari ikibazo cy'umutekano muke muri ino minsi, kugira ngo tugende tuganira namwe ibintu bikomeje kuba byabagaterera nzamba. Rero turajya ngo tubabwire ko amakuru y'aka kanya tugiye kuba tuyasoreje ahangaha. Tubabwira ko amakuru yacu akagaruka, gusa ngo n'isaha turaza kubageza amakuru bagezweho.